тарыхты соғышты жеңген ел жазып келген. Бұл немецтердің архивінен алынған екінші ғылымға таандық жарым дүйнөлүк картасы. Атлант океандан Тынч океанға чейін эйлеп тұрған Қырғыздың жері. Бәлкім, Адольф Гитлердің «Қырғыздар біздің туғандарыбыз» деп ел арасында айтылып жүрген уламыштың чындығы бардыр. Қойчы деп, içimizden işenбестірбіз. Анда бұл сүреттіргім не дейбіз? Бұл Алтайда табылған Үкөк ханышанын мумияланған сөгі. Үкөк ханыша қыз болса да, Қырғыз елін қорғап, жоо менен чабышып, мөлтірген жаш кезінде шейіт кеткен екен. Егерки салт бойынша жоода құрман болғандарды өзінің жашоодо пайдаланып жүрген буйымдары менен, құралдары менен ошо көмүшкөн экен. Үкөк ханышанын кесесинин түбүндөгү белгини кандай түшүнсөк болот? Бул сүрөт Истанбул шаарынын жанындагы кыргыз баатырларынын эстелиги. Тарыхта белгилүү болгон Константинополь шаарын 29 май 1453 жылы Осман империясы еліп алған. Константинополь шаарын еліп алуу оңой болгон эмес. Кыргыздын баатырлары гректердин шаарын талкылоо үчүн өтө чоң эрдиктерди көрсөтүп, түрк боордошторубузга бошотуп берип курман болушкан. Кыргызга канаты күлдөп турган доордо темир деген бий уулду болуп, элине жентек той берет. Тойго союштар кенен союлуп, оюн күлкү өтүлөт. Кыргыздар өзүнүн салты, үрп адаты менен гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон улуттук оюндары менен айырмаланат.
қасиеті Çakıra takının Emir bideyi bize çakırdın el Türk çakının Bugün beşike saldı balasın Allah Teala Tengrim ey Balanı dayım geri kılsın balaka tüzük karasın Uşulu beşikteki bek bolsun en gelişinden karasın Bugün alış belen yakından balbandım bari gelişe Buna bay tokumun turbayı bay gelsin bölük berişet Yeren işke gelgile En işi boşal bergile Gökbay gelin alasın töksün tazan terine Alaman bayga bolmokça aldığa gelgen Gülükte kadır bart bugün olmokça Kadırlın öpüydün gögülü bugün o folto'day tolmokça Oldu karmaşal karışlar At жалында erkin ойнап, көчіп қонып жүруге шай жаралған жоокер элдин култун өзүнө жараша. Сандаган кыймылдуу оюндарды ойноп, болочок жоокерлерди кичинекейинен согуш оюндарына үйрөтүшкөн. Kan örgüsünden çıktı okşaydı. Jigitler! Jigitler! Kan gel atan, kar vergiler. Jigitler! Kan gel atat, attangıla! Eki valvan çıksa kene, güçlüsü bugün çıksa kene. Oyundan bugün öğreydin olursa kene. Salmak tuzu kalıp bir.
Karmaşıp жатқан balbandarım, anda bilekten katın alsanarım. Eki balban güreşsin, bugün ağır olup toylansanarım. Bu batırdan balbandığın var ekken, emese bay gelsin beri salsana. Kırgız eli öz жашоо тарыхында татаал жолдорду басып өтүп, эли жерин ал тургай коңшулаш жашаган тектеш түлдүү калктарды да сандаган жоодон, табияттын катаал кырсыктарынан коргоп келген. Ошону менен катар өз биримдигин, үрп адатын, салт санаасын, кылымдар бою түзүлгөн маданиятын көөнөртпөй сактаган. Камырды жукараак тегиз жай айланайын. Эми бул беш бармак жер каймактагандан бери эле биздин кыргыз элинин эң улуу сый тамагы да. Бул беш бармак көзгө оңой жасалгандай көрүнгөнү менен өтө кыйын тамак. Аны кыргыздар гана даамына келтирип жасай алышат. Карачы, кыргыз жигиттеринин эт туураган. Кыргыздын дагы бир тамагы ак серкенин тарыхы мындайча болгон экен. Ак серке деген келген конокторго эт салып, байкабай шорпосун туздуу кылып алат. Биринчи бышкан шорпону кайнатасына сунат. Кайнатасы ооз тийип, шорпону туздуу экенин билип, алдындагы кымызын аралаштырып жиберет да, ак серке келиндин шорпосун моминтип ичет. Кымызды шорпого куйгула деп, келининин кемчилдигин жаап кеткен экен. Темир ата, хан келатат. Рахмат, Батырым. Батырым, токта. Сүйүнчүңө моуну ал. Рахмат. Хан келатқан турбайба, қарауылап қырғызда жан келатқан Утырдап тосырдайды. Эми эл шайырлары, кезексиздерде. Кана эмесе жигиттер? Өнөрүңөрдү көрсөткүлө.
хан бийлеп келаткандай. Бийлеп келе жаткандай көрүнүп жатат мага дагы. Ханды бийлеп тозуп алалыбы? Бийлеп тозуп алалы. Журт, ханды бийлеп тозуп алалы. Amazsızlar bu kalayın halkım. Barakeldi. Bismillah. Kuş gelipsiz hanım. Beşik bu bek bolsun, Temir Bey. Rahmat. Assalamu alaikum. Kut bolsun. Kut bolsun. Hanım, çok Ötünüz. ötünüz. Arbağınızlar, Ötünüz. arbağınızlar. Toyun kut bolsun, Temir Bey. Айтқаныңыз келсін ханым. Елді урматтап, сыйлап, бийлеп келгениңизге құлдығыңыз бар, ханым. Kara jorgam, ürküp. Temir Bey, хан ел урматтагандан бийлеп келди. Құлдығыңыз бар, ханым. Eldim manayın görüp, komuzdun ününü kop, doğul bastın ününü kop, kara jorgam biylep jiberdi. Bol kara jorganın biyi bolsun. Amin. Hakkınızda olsun. Amin. Кара жорго болбосо биydin шаңы келеби, боз этеп көйнөк кийбесе кыздын шаңы келеби. Мына эки жолдоштор бирөө анын той баштар, той деп жоркап дегдешет мында турган боз балдар. Эл калайык бийлегин бийлегиле сүйүүнү, түшүңүздөр шаттанып кара жорго бийине, козголушсун делебе кантарасын денеге. Кара жорго болбосо тойдун шаңы келеби. Hey! Кара жорго бийлеңиз, кой десе да койбоңуз, кош жүрөктүн шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе бербесин кайда, мына ушундай күн кайда, ойноңуздар жеңага.